Antena Zagreb. Da. Dobar dan, gospođo. Dobar dan. Pišem test u autoškoli, pišem ovaj test iz teorije, znate. Molim vas ako mi možete pomoći. Kako? Znači ja idem... Ne znam ja to, nemojte mene to pitati, ajde. Dobar dan, gospođo. Dobar dan. Vozač koji se vozilom kreće kroz tunel... Ja, pa di ste mene našli, niti imam vozački ni ništa. Molim vas, ostavite me na miru. Pa samo mi pomozite, pišem ne test mogu, pa ne znam. mogu, hvala vam. No, pomogla bi da mogu. Halo, gospodine? Ne znam. Slušajte vi mene, ja nemam pojma o vožnji ni o vozilu. Ili C, kretati se jednakom brzinom. Imate li još šta? Ne, samo to 3. Samo ta 3? Da, šta se ne smije? Ja vam se lipo zahvaljujem jer ja vozač nikakav nisam. Nikakav, ni u kom smjeru. Prostite, nisam vas dobro razumio, ponovite. Vozač koji se vozilom kreće kroz tunel ne smije A, zaustaviti vozilo, B, paliti svjetla ili C, kretati se jednakom brzinom. Ponovite mi ovo prvo. Zaustaviti vozilo... Zaustaviti vozilo. To je točno. Da. Znači A. Tako je.